Chara makha. Besok mana kah? 225 khan. 225. Bubagra no pipeline hambai maro sin CEM sarno. Sing kri borong no teibo kusu karon na yo sini hafang teibo edise uno ding lathang asni ani kom. Tona hambai. Puila sekang hambai maro sini bubagra. Dei sini CEM sar. Dei edisi hafang no. Sini 5 tarik Agust 2025. Time ke noita time man zorawa sini kelas habjonal andaro sing rabat chara bagai maka miani simi suru khaiwe tini porjonto khale tongo total 16 khan bisina sing rolai nai 225 ta khaiwe nai chara tongo 36000 total loi nai galoro logabo khaijak sokbaijak tongo sini sat social worker sar sobot jomatia tei sinoro madam rotibala jomatia tongo tei sino an logabo tongo Bayokhi Zomatia, Bobo social worker na. Pero kaisa kajak sinora sar persanto, tei sar omitap tongo. Angken sing hakena sing bos babore na rolai tongai siri ada si hapang se aseng. Angken proti beneficiary wa 225 kan ke robo. Angken sodo bu phangya sing MJN ka toi be kai ronai, angken sar boronai tei bera bo ronai. Siri ada si hapang tiken. Total bebagai kota besi bag jaga. Total 16 khan bisi bag jagna. Tini kan ke? Tini ke saita bisi bag jagna. Tini Nobari bisi, Joying bisi, Rayo bisi, te Darjeeling bisi. Oke hake khlain nai, seng din bereng na bag lai tongo 8 tarik ra seng bag roi nai total. Tini Puila bag lemani. Mian simi bag lai man. Simi mia ke kota besi bag jaga. Mia bo saita bisi na bag jaga. Saita besi ke tini bai mia besi. 8 thang tong hata. Tei bag bagi. Tei bag bagi. Khana ron simi suru khlaine. Tani hamala gari roni bagai problem tongo te leba demang problem tongma ba. Seng saita bisi. Ke deli na seng roi tongo ta.